Come on to Storyteller London. Parlok, kani kejuk, berkepur kabar dunakam. Wat lang iladon ki kerdan ki paper. Henry umbansi ngihap ban syong yeng. Tang na kadaw, kajing bom yok kam yok jam. Henry hadang ki pai pat syakui keliang. Kani kejuk internet, hakaba barok nadu ki samla, ki temen, ki lekai ya ki internet. Henry ki bakambun pat, kim tem, pahalendat jong ki internet, kadon, kalat kamai, kabahe bah, hakba buon ki brio, kalang kapertai, pat kumju nari India, kila kelarius pa, tang naka internet. Hoi, wala sibuan ki kam tok, ki kam syukur, ngilap haki internet. Henry ki donru ki jing sisa, hang ni. Ngakwa pen ye phi menta kumnu ba phin kamai pisa lengba ka wooplr apps. Tang na ka mobile phone, pilala ban kamai pisa nang ni. But hang ni, pimnon kam banle ya ka affiliate program kumbale apo Amazon, eBay, Shopclue, Snapdeal, bat kwi. Henry pinchu snabet tang ya ka store. Bat sa resale ye kitiar ha ka ba pila banditam nagador ka balabu. Bat pin yakut doru lengba ka WhatsApp. Ngan panihang ni mata. Kumnu ba pin sina store hapo wooplr. Nengkong pin let sa Google pin type wooplr.com wooplr.com. Hang ni PUE login email address. Hang ni po apat pin using mobile number. Mentangan klik using mobile number. Tho your phone number jong piang ni. But hadin bapila dep tho. Click get your verification code. Menta pin page ka mobile jong fi. Kapoy ke message but ukut number. Tho ya ukut hang ni. Anda pila dep tho sa klik continue. Hang ni pin tho ya ke kerteng jong pi. But haga juga puor ke kerteng kan long ru ke kerteng jong ke store. But menta pin sina ya ke store lani kadukan jong pi. Hang ni rum, pin pendap ya ka email address jong pi. Klik biang continue. Menda pin sina ya ka store jong pi, but pin saat ya kitiar ka bepimut bandi hang ni. Hang ni pin klik next, klik biang next. Menda kani ka store jong pi. Ya ke papila ban di ya kitiar lengba da ka papin share haki social media ke jong pi. Menta pila ban at haka store jong pi ya kenu ketiar ka papikwa ban share bat ban resale. Hangi pinu isibuan ki jan ki sabti ki juti bat kwe. Menta pin sedang ban share haki social media jong pi. Facebook, Twitter, YouTube, bat kwe. Menta pila dap share. Bat pila ban share katnu teliru compare ye. Paladran ki brio, ki ba klik ban tiet, lani pandor kan poi ke message apa WhatsApp. Pila ban at ya ki produk haka store jong pi kat ba pikwa. Sa share man kesngi. Ladadon kanu kajing bom syai. Sa ai ki komen sapo. Kubli sibun ngin saya sempat next. If you like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me so that I can make it the best. Thank you for watching.